Komemorativnu sjednicu o smrti dragog prijatelja i kolega Aleksandra Jovanovića i molim vam minutom pitanja. Teško je u ovom trenutku naći prave reči koje bih opisao našeg druga, prijatelja, kolegu Aleksandra Jovanovića, sa kojim sam skoro 3 decenije zajedno proveo od Pedagoške akademije preko prve generacije studenata Učiteljskog fakulteta. Zatim bili smo zajednički prodekani, pa onda u više mandata i dekani vodili ovu instituciju. Prije svega želim da u ime kolektiva i u svoje lično ime još jednom treba za saučešće porodici, supruzi Radmili, ćerki Jeleni, sinu Nikoli, unucima, zetovima i rodbinima. Ono što jeste kada se zapitamo šta je u stvari život, da li je život samo ono što traje između prvog plača i posljednjeg daha čovjeka, da li se zaista čovjek rodi, živi, na kraju umre i nestane zauvijek, ili postoji nešto što živi iza nas. Mišljenja sam da će naš dragi prijatelj Alca Jovanović živjeti večno sa svojim idejama, svojim mislima, sa onim što je podario našim studentima, svojim kolegama i što je zapisao kroz svoja djela koja će nadahnjivati i buduće generacije, nadam se, dugo vremena da se bude školovali učitelji i vaspitači naše institucije. Dakle, on se preselio na Carstvo nebesko, a živet će dugo u svojim idejama, mislima u ovom našem carstvu zemaljskom. Uvijek je sa ponosom i sa ljubavlju govorio o svojoj porodici, o svom zavičaju, užem zavičaju, našem zavičaju i evo, nažalost, iako su dogovarali dugo da je postao Pjanić, postao Raca Mirović, nađemo vremena da se družimo i da uživamo upravo u tim najljepšim krajevima Šumadije. Nismo to uspjeli, vreme nas je preteklo, sve je ovo za nas iznenadno i prebrzo i neočekivano. Naravno, mnogo će ostati onih najljepših reči neizgovorenih u ovim trenucima. To će ostati za naše uspomene i moje uspomene i drago sećanje na prijatelje i na kolegu. Jedino što mogu da kažem, dragi Alcu, počivaj u miru, hvala ti za sve ono što si nam podario i oprosti za sve ono što mi nismo uspjeli da uzvratimo za vreme dok si bio živ. Dakle, ono što si činio dobrim, možda nismo sve na pravi način dobrim radili. Neka vam rečem slava.
Pokušat ću da budem pripremljen. Prvi deo je zvaničan, drugi deo je sasvim rečan. Doprinos profesora dr. Aleksandra Jovanovića proučavanju srpske književnosti i kulture vezan za rad Instituta za književnost i umetnost prelama se pre svega kroz učestvovanje u oblikovanju istraživačkog rada projekta Poetika srpske književnosti. Veliko zalaganje za prelazak profesora dr. Novice Petkovića iz Sarajeva u Beograd i njegovo uključivanje u rad Instituta kraja prošlog veka uslovilo istovremeno kadrovsko pojačanje, uvođenje kako najznačajnijih, tako i najmlađih proučavalaca srpske književnosti u rad projekta, pokretanje novih tema i primjenu savremenih metoda proučavanja. Nakon saradnje i dovršavanja niza zbornika poetike velikog formata, Aleksandar Jovanović učestvuje u većini skupova i propratnih svezaka prema pokrenuti edicije poetičko istraživanja, serije malih zbornika posvećenih srpskim pesnicima 20. veka. Punu profilisanost edicija dostiže za konfigurisanje zadataka novog projekta Poetika srpske poezije i druge polovine 20. veka, čije istraživanje pod rukovodstvom Novice Petkovića odpočinje osvog sveskom zbornikom post-simbolistička poetika Ivana Bravavića 2007. koji je Jovanović i uredio. Jovanović uređuje 10. tom, moderni klasicijski novokristik 2009. godine, a sa Svetonom Šertom i Dimitrijević uređuje 13. i 14. svesku pesničke vertikale Ljubomira Sligunovića 2011. I pretečka melodija Olega Kodinovića sa Jovanom Ilićem, oblikuje 21. tom, zvuk, metar i smisao poezije Miroslava Pešića 2016. godine. Jovanovićevo duboko intimno poznavanje neosimbolističkog pesništva, tokova moderne savremene srpske proze, praćeno istraživanje mnogoljubivih tema i slojeva kulturne baštine u srpskoj književnosti 20. veka, uz ogromnu strast i energiju kojom se trudio da prinese napretku nauke i kulture i pomogne mladim istraživačima, ostaće snažno i trajno ugrađeno u temelju proučavanja rezultata Instituta za književnost i umetnost. Spremajući se ovom prilikom obratimo, nenadano i teškom mukom sastavljajući ovo slovo koje je nemoćno od vremena bez koga i kao takvo unapred osuđeno da podbaci, u 2 dana, u 2 navrata, sve ovo što sam na jednih ja smislio nestalo. Bez ikakvog racionalnog razloga, jednostavno tekst nije da se napiše. I to zapravo nije ni čudo, ni čudno. Jer kako se oprostiti od nekoga koga ne samo što volite, već je taj neko prisutan u prelomnim trenucima vašeg života preko 4 decenije. Koje reči naći na poslednji pozdrav kada je odlazak došao tako naravno i najavljeno, da nije ostavio vremena da se ni na koji način pripremite. Učite se sretali na književnim skupovima i večerima i razmenjivali utiske i fotografije i planirali šta bi sve još trebalo poručiti i napisati. Jedan traktor, nešto je drugačije, nije u redu i pitanje, gde je Aca. I hladna ruka praznine seže u vaše srce i odnosi sve osim neverici i tupog vola zbog gubitka. Međutim, malo ko zna tajno, nije važan svešetak, važno je samo globa. Loveći nazad kod vreme, pamtit ćemo Aleksandra Jovanovića, svi mi, u raznim trenucima i ulogama bitnim koliko za nas same, koliko i za njega. Acu dobrog duha, Acu supruga i oca, Beku, Acu kolegu, Acu prijatelja, Acu domaćina porodičnih slava njegove ljubne porodice, Acu profesora, Acu futbalera Bankovićevskog stila, Acu razrednog starešinu iz doba kada je još ponosno nosio nadimak Mehaut. I svi ovi Aleksandri, rečima pesnika koga je toliko voleo i koji će nam pomoći da sve ovo kako tako prebrodimo, stapaju se u jedno jedinstveno, sabrano u žiži jedne strasne mreže učestvovanja. Sve što je radio, sve što je želeo, Aleksandar Jovanović je sprovodio u svom silinom svoga bića, bez zadržnog ostatka, strasnim prisustvom i delatnim učestvovanjem. Taj stalni poriv da deluje u intelektualnom nemir koji ga je pratio bio bi međutim suviše jak, da nije bio uravnotežen merom hrišćanske ljudskosti koja bi uslovila da čak i kada mu neko ne bi bio drag ili se sa njim duboko nije slagao, nađe
gospodstvom duha koje se retko sreće, snagu da makar ne odgovore. Još više, strast namera bila je dopunjena posebnim smislom za humor, koji od ličnog druženja ili čak i naučnog sakupljanja činio neizvrni izvor dobrog raspoloženja i zabave. Društvo iz Udva, poznato po neprestanim komentarima i dobacivanjima, na brojnim naučnim skupovima, ponekad i ozbiljnim učenom Lovicu Petkovića, pogotovo u trenucima kada nije mogao da mu se u punoj meri pridruži i sebi na oduška. I dalje u prošlost, nikada bivši, već uvek večiti dečak, oličen radoznalošću i otvorenošću prema svemu sa čim se sretao, naročito onome što mu je bilo nepoznato ili strano, ostao je, kako to jednom u biblioteci Prve Beogradske gimnazije rekao dragi profesor filozofije Peca Vukadirović, naš duhovni ťaťa, koji je sa istom strašću prenosio svom razredu tankosti književnog teksta, iskustva srpske kulture i šumadijske zavičajnosti i upijao vesti iz sveta rock muzike, naučne fantastike i tehničkih novotarija svih vrsta. Treba ostati, i zato treba voleti. Naoružan do zuba, nasmejan do očiju, ostati za ljubav očiju, za ljubav ljubavi u žutom, živom vojsku vremena. Kada je nekog voleo, Aleksandar Jovanović se borio da na svaki način pomogne i obezbedi. Jednako kada je bila reč o srpskim pesnicima ili o mladim ljudima za koje smatra da su daroviti, ili pak poznanicima koje sreće u svakodnevnim prilikama. No, bio je spreman da se suprotstavi onima koji je držao za štetne. Isto je bilo i sa pripadanjem. Tako je toliko voleo svoj srpski vod i njegovu istoriju i pravoslavnu tradiciju, ulažući ogromnu energiju na polju koje mu je dato, polju duha, i napravi sve što se dalo naprediti i obruši se na sve ono što je smatrao pogubnim. I zato ne treba biti tužan. Kad odeš, prostor za tobom sklapa se kao voda. Nemoj se osvetati. Ničeg van tebe nema. Prostor je samo vreme da na drugi način vidljivo i mesta koje volimo ne možemo napustiti. Jedno od mjesta koje se Aleksandru Jovanoviću ponajviše bilo na duši je bez ikakve sumnje Kolarčeva narodna zadužbina. Spomenik najsretnijim spoju materijalnog bogatstva i svesti o dubokoj potrebi postojanja doma za umetnost i kulturu ostvaren ličnim zadužbinarstvom svoje rodine. Trenutak tokom kišnog novinarskog okupljanja u prekodnoj sali povodom predstavljanja njegove nove ispostavit će se i poslednje knjige višestrukog simboličnog naslova o svetlosti starijeg nesreće i pozdrav doviđenja do sledeće godine u isto vreme, na istom mestu, sa novom knjigom. To se, na nesreću, više ne može ostvariti. No, jedan drugi trenutak unosi tračak svetlog tajkurovnog dana, završni osvrt na sopstveni polovekovni duhovni rad i doprinos proučavanja izgradnje srpske slovesnosti, pretvorio se u lični trijumf Aleksandra Jovanovića kroz stojeće ovacije koje su dovele do blaženog razvarenja svih prisutnih. Taj savršeni trenutak sada dobije značenje instans, postojanja koje ne podleže ograničenjima vremena, promene ili smene. Ovo ozrenje trajanja posvećeno bez ostatka svemu onome što je voleo, srpskoj književnosti, prosveti i kulturi, mestima i ljudima koji su mu bili u srcu, jeste slika Aleksandra Jovanovića, koju ćemo bez oblaka nositi u duši svi mi koji smo imali sreće da ga poznamo i da sam njih provedemo vreme. Ljudi koji volimo ne mogu nas napustiti. Zato do nekog novog nebeskog okupljanja, kada ćemo se svi ponovno družiti, šaliti i smejati, dragi Aco, doviđenja. Kiša posle nas, taj drhtan mokog zumbula, na mestu gde je bila reč, a mi smo dalje. Poštovana porodice, poštovane dekane, poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, svi vi za koje mislim da ste
Gubitak je neka vrsta slike ljudskog života. Od trena rođenja, pa nadalje, vremena nam sve uzima. I umreti je jedino što je sigurno. Ne zato što to kaže Noah Heidegger, legom sam to. Ne zato što se tome ruga Italijan, pa kaže da nam je život i smrt kao mobilni telefon, intiman, jer na kraju nema više ko da se javi na naš poziv. Znamo kako ja se ovo da se svima nama desi. Književnost je pak, kaže drugi čovjek koga želim da se pozovem u ovom trenutku, a sve se bojim da kako vreme bude prolazilo da ćemo i češće se toga sećati. Književnost je, kaže, Benjamin, komemoracija. Jedan oblik gde u rečima i u estetici na vatri tuđih postojanja i tuđih života u tekstu vremeno svezimo ugrožljive života. Tako je komemoracija na neki način književni čin. I našem dobrom Aleksandru Jovanoviću književnost bi morala da radi mnogo više, a njegova smrt da bude mnogo manje jedna tragedija. Ja sam ga upoznao, nećete verovati, prije više od 40 godina, što je gimnazijalac, tako da Bojan, koji je njegov đak, iako nisam bih rekao njegov đak, vjerujem se ovdje iskreno. Upoznao sam ga zahvaljujući dobro što je bilo nekoliko divnih prijatelja, koji su provodili vreme zajedno i imali razumevanja za jednog klinca, balaca iz 10. gimnazije, koji nisu gledali kao potrčke i tako nekog tripana, nego kao nekog mladog zanesenjaka, nešto kažu Grci manija, pa Grci imaju jednu reč za sve to, a onda Rimljani prave sve moguće pogledali što znači ta vrsta zanosa. Tako sam ga upoznao, a onda smo u javnom životu Srbije 1980. godine rečima Miodraga Perišića u časopisu Književnost bili izdvojeni kao dva, vi birate neku reč koju ste dumili o tome, čoveka koji se kritički odupiru jednoj vrsti, po mom tadašnjem mišljenju, zloupotrebe srpske književnosti koja je trebala da onu širinu i popu srpske poetike svedi samo na nešto što piše neka grupa sebi bliskih ljudi. Pa Miodrag Perišić u tom razgovoru u časopisu Književnost ustajao da se sudi na narodu, kao što voli, pa mu ovaj tehnički urednik promaši pa ispada kako upada samo sebi u reč. Tako da smo se godinama smijali to da se komedije, pa Miodrag Perišić ustaje i kaže da ne znam osim čega Aleksandar Jovanović i Aleksandar Jekov nije pravo da tako govori. I tako prošlo. Čitanjem, studiranjem, nevjerovatnom pažnjom koji mi je pozivao kao neki ujak, mogući mi stari prijatelj i drug, a ujaci, kaže jedan tumač, antropolog, imaju običaj da se šegače šale sa sestrom osamestice. To ću da reći na kraju. Između tih generacija, gde je jedna pripadala srpskoj književnosti i jedna srpskoj književnosti, ostvarili su ljudi veliki akademski uspeh, a Arce Jovanović na Beogradskom univerzitetu daleko najveći. Aleksandar Jovanović je na Beogradskom univerzitetu ostavio takav pečat trag da svi vi danas ovdje možete sa velikim ponosom da sedite i mislite kako vas naš Vasko sekret književnošći jezik, znači da bi bilo na Nikolac Jovanović. Ostavio je pečat na transformaciju institucije od više škole do uglednog univerzitetskog centra. Ostavio je pečat na toj instituciji tako što je na njoj napravio novu katedru za srpski jezik i književnost i metodiku. Šta ćete više? Što je preuzimao istaknute dužnosti na Beogradskom univerzitetu, to mu služilo čast i maturiteta. Nego se tamo borio za nas, i za njega. I za neki ljudi danas u Hrvatskoj. I za njega. A što je sve to radio? Znači je bio Srbenta. Bio Srbin i Srpčić, bio Srbenta. Mi smo zaboravili što je to. Stalno se stivimo, sad nas neki sram, da budemo to što jesmo. Pa mi sve da odglumimo, ne znam ja šta. Umesto da budemo dositejski, vukovski, njegoševski Srbi i idemo u Evropu kao građani svete Evrope zato što to jesmo i što smo mogli da budemo. A mogu
mogli smo da budemo jer su ti preci kojima se toliko posvećivao i okretao, imali više veličine od nas i mi smo žalost generacije. I sramotno. A oni su oslobodili Srbiju, oni su napravili novu državu, oni su učinili da u kratkom periodu bude toliko uspešna koliko mi ne možemo da sanjamo. Možda u stvari to treba da raditi, sanjamo. I tako Aca Ivanović tom snu posvetio svoj život, svoju misao i postigao jedan stepen koherentnosti, usredsređenosti i izuzetnosti koji nije u svakoj stvari blizak tom senzibilitetu, ja nisam došao da lažem. I respektujem ljudima sa sve su tome da kažete baš ono kako mislite. A neko preskoči. Ne, to nije. U svakom pologu da se ljudi napravi. On bi ja u tom smislu reći bili komplementarni. Tamo bi on video bliskovi sjaj tradicije, ja sam video Vukčanu, koji ne znam kako da mu upade. Tamo gde on misli da treba da probudimo prošlost, ja sam mislio da treba napravimo budućnost. Jer da nije neko napravio budućnost, ne je bilo ni te prošlosti, što je logička greška kod mnogih ljudi koji se bave tradicijom, neko da sam imao plemenih to misli, to nije bilo logička greška. On imao misiju, imao saznanje, iz razlika od mene umeo da bude praktično čovjek koji pozivao na neke stvari. Ja imam to na dobro znanje. Napisao je niz knjiga, koje su se sad na kraju izgusnule i pokazale zapravo magnitudu njegovog dela, koja se možda nije u svakom trenutku osjećala, dok su svi ti njegovi radovi bili rasuti i pokazao koherenciju na koju se mora biti posebno da se poznaje. Ta koherencija nije a priori metodološki ustanovi, nego je to koherencija koja postavlja kod time što su unutar jednog polja podrazumevamo znanja sistemskih gradila i celina slike. Tako da se njegovi naslovi ili tekstovi pozivaju, a on delove svih tekstova ili sve tekstove ponavlja iz knjigu u knjigu, dokazujući koliko mu je stalo baš do toga što treba znati. A do toga, do čega mu je najviše stalo da treba znati, to sa minimumom profesorske ekstrovertnosti je primenio onome što piše sami stihovi. Tako da je najviše na svetu htio da znamo same stihove, to što sama književnost zna, i da uz njegovu pomoć kao nekog vrstu katalizatora dođemo do te veličine i lepote koja može da nas u svemu tomu završi. Pesnici, preci, sećanja, slika ove dve knjige sabranih ogleda, to je jedan vredan doprinos istorije srpske kritike i kad ovdje govorim sa punom svešću o tome zašto i kako sam ja ovdje i sa zahvalnošću sam vam na časti koju ste mi kazali. Ja govorim istovremeno metodološko kako je srpska književnost, kao profesor srpskih književnosti 20. veka rekao da je u političnom sistemu u ovom trenutku po mom najskromnijem i najbolje viđenju Aca Ivanovića. I stoji visoko i porašće, jer kad do kraja budemo razumeli horizont ovog njegovog hrenja i kad se ne budemo s njim slagali, morat ćemo da ga respektujemo i da to vidimo kao jednu važnu stenu, ne kamenčić, ne cilj, nego stenu koja je ugrađena u razumevanje srpskog pesništva. Vrednost njegovog izbora vidi se još u tim stvarima. Tri težište, svoje razumevanje i mera simbolizma i pokušaj da se jedna transformacija u srpskom pesništvu dubinski protumači, da se perspektivizuje i da tako viđeni razvoj srpske književne istorije se može postojiti s ovim docnim knjigama koje napraviti opet i Bugarca, Vukadinovića i daleko dosta razumevanja simbolizma. Drugi je naravno izbor Ivana Lavića. Nije mnogo Ivan Lavić više izgubi nego što izgubi svojeće Aca Ivanovića. Mi ćemo tu knjigu nekako rekonstruisati, raditi. Treba pokušati da se zamislimo nad tim gde je šta možda još falilo, pa znate da smo pokušali da opišemo te reči, najbolje što možemo da razumemo tu njegovu misao. Da je mogao za koju godinu da stavi tu knjigu u Laviću, on bi onda video u ovom četvroknjižnom završenom još jedan put koji je prošao do dopus i bio bi jedan osjećaj celovitosti crnine posle. Treba da proceniti nekog viduća da više različitih načina da to učinu. Jedna od najpouzdanijih je gledati ko je pesnik i ko je pesnik bio. To kako je Aleksandar Ivanović izabrao Ivana Lavića da veže svoju tumačenje književnosti za njega kao najviši horizont. I to kako je izabrao Milosava Dešića, da bi njemu prepoznao poslednju granicu do koje se dotle može doći, to visoko preporučuje Ustavi književnosti za ovo sve što trebamo raditi.
žena se žele sve. Sreli smo se i u tom tumačenju dva puta. I dozvolite mi da, kaže ja sebe guram u te tekste, da vam pokažem šta znači veliki gospodin. Da sam ja u Alepu Vukadinoviću napisao najgore što sam mogao napisati za zbornik konfederije. I ovakav kako ste mi, kako mi znate, dam ovaj tekst. Što sam radio i Novici Petkoviću, 20 godina. Jaca Jovanović sa osmahom, primio kod Novici Petkovića. Sa osmahom objavio ga i rekao tu da tekst. Zašto? Zato što je pisan s respektom prema ono što postoji tu kao saznanje i pokušao da vidimo i drugu stranu da ne daje. Ništa nije bilo lakše, ako se Jovanović ne kaže da je daje. Izvijete vam to. I da mi to tako kaže, objavite to je Jovanović. Je veliki gospodin i bilo mi više stalo do toga da se književnosti misli, nego da on nametne svoje većine predstave. A na drugom mjestu smo se sreli u principu na bojištu, što u času kad sam pisao prvu verziju svog teksta nisam znao, zaboravit ću. Tek posle kad sam predavao tekst video, u principu na bojištu je Jace i ja smo da se podigne da ruka. I posljednja priča koja se sluša od njega bila na revoluciji treće generacije. Htio da napravi staru Srbiju, ako nije bilo mala Bosna, da bude stara Srbija, i da kaže, evo mi koji smo živjeli svoj život, uradimo nešto veliko i da se žrtvujemo za tu Srbiju i da pokajemo. To mi je pričao celo kažem. Ja vas klanjam, ja vas hvalim. I eto. I toliko sam potresen da bi svaka još druga reč koju bih rekao bilo potpuno slično. Ali ne mogu da rečem, ja sam ja, svoje vrste. Jer zamislite šta je radio Jaca Jovanović. I poštedio se ga ključu da mu donese jednu knjigu iz Stane Evrope. Da mu odvratno i ovaču svi što je pisao. Ali mislim, u životu mi vojvođanska zemlja nije bila odvratnija priča. Neka dolina aluvijalna, Dunavom nanesena nešto grozno. Ono nisam donio derivinu knjigu o gramatologiji Stare Evrope. Zato što celo života se opira da meni i mojom derivijanstvu i postmodernoj književnosti, a onda je otegao da u istih godina umre od iste bolesti i isti način kaže Kurija. Pa kao da nisi da bude. Šarmano. A inače ovako nisi bude. Kad god bismo se čuli, on je ovako malo pogledao, šta je sve još rekao u stolici, kako on šalao mi, koliko toga, pa to šalao mi. Ja sam to volim svaku njegovu šalao sve račun. A on mi svako malo strano k meni i on mi kaže, gde si Saša, uzdanice naša. Gospodine dekane, čuvajte ovaj dekan smo. Čuvajte ovaj fakultet, pomozite ovoj katedri koja je vredna, izuzetna, dobra i do koje mi je veoma stalo. Ljubazno molim, ceo kolektiv, čuvajte gospodina Jaca Jovanovića i kad se pruži prva prilika, nazovite nešto Ivanovu ovog čestitog i dobrog čovjeka. A meni, izvinite, nije profesorski, nije lepo čovjek kako zvizdi, ali je ljudski. Poštovani članovi porodice Jovanović, Radmila, Jelena, Nikola i svi ostali. Poštovani prijatelji, rodbina, koleginici i kolege. Sakupili smo se da odamo počast ličnosti i delu Smiđusi, našeg profesora, kolege i prijatelja Aleksandra Jovanovića. Kao profesor bio je bistri, eruditan, mudar savjetodavac koji je veliku energiju ulagao u vođenje generacije studenta i saradnika. Njegova predavanja bila su govorena sa strašću ono ko voli književnost, duhovita, puna digresije, kroz koje je zapravo uvodio suštinske analogije i značaje. Svoj poziv, profesorski, prosvetiteljski, razumevao je mnogo šire od okvira katedre. Nazivao ga je misionare. Jovanovićeva mentorska škola bila je surova, ali dragocena. Često grubo komentarisanju omaški u našim prvim početničkim radovima, rekao mi je profesor Pijanović da ne navodim šta nam je govorio, ali ima veze s mlekom, dovodio nas je do suza, ali je podsticao da daš od sebe uvek više nego što misliš da možeš i još malo više.
a onda je preporučivao naše učešće na naučnim skupovima. Hrabrio nas je kad bi nam se kolena odseklo pre nego što izađemo da čitamo rad i zatim hvalio nastup, brkom se smešio jer je bio zadovoljan, a nije hteo da pomislimo da smo ne znam šta uradili. Zauzdavao je lako zapaljivu sujetu mladih, pametnih ljudi, znajući koliko ona može da bude opasna na početku karijere. Za sve pohvale govorio, baš lepo, a sad to baci, zaboravi i teraj dalje kao da se nije desilo. Znali smo da će se on najviše obradovati svakom našem uspehu, biti u svako kome je teško, pomoći mudrim životnim savjetom, relativizovati naše probleme i podsjetiti nas šta su važni ciljevi. Retki su profesori koji su sa toliko energije se posvetili građanju nove generacije naučnika kao Jovanović. Svime time bivao je decenijama ključna formativna ličnost u životima svojih mlađih saradnika. Zahtevao je maksimalnu preciznost i profesionalizam. Svi koji su sa njim pripremali zbornik ili knjigu dobro znaju koliko puta je čitao prelom, pa vraćao gotov proof iz štampe, pa nove ispravke, čak i raskoričavao zbornike kad je trebalo. Znao je da štampana knjiga ostaje i traje. Verovao je u njenu moć i trudio se da bude najbolja moguća. Kao deda, trudio se kod unuka da razvije ljubav prema književnosti. Često sam ih viđala na književnim večerima u Kolarcu i verujem da je smatrao važnim da od malena razvije spoznaju da je kultura neophodna ukoliko želiš da budeš misleno biće. Posmatrao je stvari u prosveti, u društvu, na univerzitetu, strateški, promoćurno, uvek iza spoljnih obrisa stvari i pojava. Izricao je svoje zaključke, iako nisu morali, a najčešće nisu ni bili svima po volji. I kao predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta, i kao predsjednik programskog odbora Interkatedarske srbističke konferencije, zalagao se za strateški važno pitanje o obrazovanju, za neophodno jačanje značaja srpskog jezika, pismenosti i kulture u obrazovnoj vertikali, za vraćanje ugleda nastavničkoj profesiji, za vraćanje digniteta nastavnicima i za očuvanje nacionalnih interesa. Svime što je činio, organizovanjem letnjih kurseva za srpske učenike u Tršiću, svojevrsnim hodočašćima sa studentima na Kosovu, hodočašćem u Svetu Goru, Jerusalim, svim svojim javnim nastupima, ispunjavao je svoj unutrašnji nalog čuvara nacionalnog duha i identiteta. Verovao je da nacionalna kultura posjeduje moć kojima će nadići, kako on to sam kaže u svojoj poslednjoj knjizi, nacionalna iskušenja, stradanja i lutanja, i onda je tu knjigu naslovio takvom snažnom i strašnom simbolikom svetlost starija od nesreće. Činio je to s osjećanjem odgovornosti, dužnosti prema kulturi kojoj pripada i bio uveren da se bori za ono važno i pravedno. Bio je odan prijatelj sa velikim pesnicima, naučnicima, akademicima i sa sasvim običnim ljudima. U prijateljstvu sa onima koje je cenio, radovao se umnim i po pravilu urnebesno šaljivim razgovorima. U prijateljstvima sa ljudima iz naroda uživao u njihovoj životnoj mudrosti. Jer on sam u sebi je spajao jedno i drugo, ne odričući se ni jedan strana svoje ličnosti. Upravo taj spoj narodskog čoveka i vrhunskog intelektualca i svetskog putnika činio ga je jedinstvenim. Bio je ponosan na svoje poreklo, roditelje, zavičaj, na svoj identitet, voleo je Miroslava Ilića i Tozovca i Radeta Jorovića, ali Arsena Dedića, šansonu, Leonarda Cohena, džez. Svog automehaničara prepoznao je u podsjetljenom čoveku koji je recitovao Lalića od nekuda u mestašcetu u kraju autoputa i od tada je isključivo tamo vozio auto, iako mu nije bio ni blizu Beograda ni Rata. Govorio mi je, ja sam dete sa sela, ali radoznao, sve me zanima. Dobro je poznata njegova stalna glad za knjigama, kao na primjer što je često išao u lov na stara izdanja među uličnim prodavcima polovnih knjiga, svi znamo kako se radilo kad donese pune kese, i za putovanje. Trudio se da putuje što više, tu njegovu strast delili smo sa njim dok je na fakultetu organizovao putovanja sa studentima i kolegama po Evropi. Kasnije je to preraslo i u predmet srpske kulture i u izborne predmete posvećene putovanjima i u planirano delimično dovršenu studiju o tome u kojoj meri putovanja oplemenjuju i bogate ljudsku ličnost.
Međutim, koliko god volao Pariz, da ne pominjem drugi gradovi, i govorio kako bi volao da ga još jednom obiđe i doživi, a nije mu se dalo, njegova prava ljubav bila je Šumadija i bio je večno tronut pred vidikom Šumadijskog mora, takozvanim, tako ga je on zvao, plavičasto-zelenim šumskim vidikom i tačno je znao sa koje tačke puta se najbolje vidi, zaustavljao bi automobil, puštao svoj omiljeni šumadijski repertoar i uživao u vidiku. Kao član više redakcije i književnih novina, i književne reči, i književnosti i mnogih drugih, najvažnije književnih žirije, i Ninovog, i nagrade Borisa Stankovića, i Andrićeve nagrade, i mnogih drugih, uticao je na srpsku književnu scenu. Svojim knjigama, koje su danas spomenute, osvetljavao je prvo dodat nesistematizovana polja i o Dušanu Vasiljevu, i pesnici, preci, stvaraoci, stvoritelj, i o poeziji Milosava Tešića, i o srpskoj prozi, i o poslednja, a o tumačenju književnog teksta polazio je od velike ljubavi za modernu poeziju, koja je za njega bila svojevrsno suzrcanje. Govorio je, najviše što za nas, ovaj citat, može da učini jedna pesma i jedna poezija, jeste da postane deo našeg unutrašnjeg života i najličnijeg iskustva, deo našeg bića i slikovito rečeno propustimo kroz sopstvenu krv. Ona nas iznenadi i osvetli, kao kad su u sumraku razvedi. Elijetovski polazić od one vrste poezije koja u sebi aktivira kulturnu vertikalu, od živih snaga predačkog nasleđa preko velikih istorijskih događaja do ritma modernog grada, koja samim tim biva moćna, mudra, proročka u odnosu na ono što dolazi iz budućnosti, njegov citat u susretu nadvremenoj svetlosti. Možda je to, govorio je, starinski način čitanja poezije, ali to je jedini pravi kada pišete onome što volite. Zato je u jednom intervjuu sa ponosom rekao, ja sam starinski kritičar. Zasluge za to stizale su važnim nagradama, i Milo Bogdanović, i Pavle Mihal, i Borbina, i Đorđe Jovanović, i Laza Kostić, i Nikola Timočenko. Vrlo je bio ponosan na Svetosavsku nagradu za obrazovanje, zlatnu značku. Sad, pošto sam nasledila njega kao šefa na čelu katedre, moram nešto kažem na to. Kao šef katedre birao je saradnike pažljivo, isključivo po preporukama kolega u čije sudove je verovao. Uvek po profesionalnoj karakternoj proceni, što svedoče njegove profesionalne čestitosti. Katedre koje su na početku činili on i naše drage počešće kolege Vladimir Cvetanović i Vuk Milatović, kojima sam mu upravo pridružio, kako bi rekao Nušić, na jednoj nebeskoj sednici, danas je ispunjena vrednim i kvalitetnim mladim ljudima od kojih se mnogo očekuje. Ali kad smo kod Nušića, ne zaboravimo kako je Jovanović imao jedan zdrav odnos prema životu i prema smrti, da je se često podsmehivao i ne sumnjam da to čini i sada, ironičnim doskočicama na račun komemorativnih hvalospeva, samo sa neke visinske katedre dok drži noge na stolu. Možemo ga svi zamisliti. Možemo biti ponosni što smo imali čast da radimo i živimo sa takvim profesorom, kolegom, prijateljom. Dragi moj profesore, teško mi pada ovaj rastanak, verujem i svima nama. Praštite ako smo vas ljutili, nervirali, znam da smo vam pružili radost, razloge za ponos, da ste veliki deo svoje životne energije ulagali u našu dobrobit. Čak i kad bismo hteli, nemoguće vas je zaboraviti. Potrudit ćemo se da vam se odužimo objavljivanjem zbornika u vašu čast, sređivanjem vaših rukopisa, prvo onog o Laliću, pred odlazak u bolnicu, rekao mi nemoj zaboraviti na Lalića. To se do duše odnosilo na tekst koji ja nisam napisala, ali mislio je i na knjigu. Večna vam slava. Ovim je zvanični deo komemoracije završen. Meni je puno srce što ste došli ovde u tolikom broju i pozivam vas da se poslužimo i da popijemo nešto za profesoru dušu i da ga se sećamo kod ovde.